Vincent Onyancha mese mwana muyeto gochaga korwase ward yebeno imeye county ya Kisii asoko barwe chinguru cy'umurima cy'umurira sege ka sensemeyo igori tokolera amenye benseme yubanyara gotwali barasabene ejabage kora wa no msebo ward Steve Arika aneko mulekera ogo kobora we chinguru cy'umurira chinsem ase ward yo nigo chinga ke cy'umwe msebo ward Steve Arika bereka gote abuna machikonekana chinsem ango bekuru cy'umuriro egenda atebereke roka ne korin maga amagendro sensemeyo kati abwate no bekera na semeyo amona amenye bensemeyo nigo batebere buna hagati yo boncheri ngati ebintu bigendere tokotikara maigase wodi ebino anamona soko barwe chinguru cy'umuriro buno tokumanyigwa no muri Kitondemo Steven. Baraza ya bene nigo yarigani gwensema sublocation ya Kabusi imea ibeno baraza yarigani ne kiombegi ya Kenya Power abwasaba kwani korwa chinsemo au baikirana gati yabo omo MCO ibeno ward Steven Arika patia wageni engana yari gukwanerwa ne yachinguru cyomo renseme yo abwa samanyi berere mechando babwate gati yabo chinsemo chinde utatwara chinguru cyomorero. Unajua mambo ya hii moto kama unaongea tuanze kwa matano nyinyi mnalia si mtu yeje watu hapa kutuazumoma moto huko wakona alafu hata sisi tuchunge hata sisi tulamike pia wanalalamika ikawa naye mnade mkwene kwa ya Steve tara tuomoro hai njemo tunaile kwa mono Steve tuomoro ikawa na wange tuomoro na no gato miaka ekuri mugazi mwako yoro kama na yeye vyama tola nyora mpoki moto wale nada anatupata mwana wote otore tuwa omajera hapo ya mata wale ikeno na wale ndo wale msiku kutare na mimi tenige humacho watu mwanamoke tutukikira mugandi amiyo ketumanyi muna watu wa majevi mbiyamo no dinga kuone mangana ensemo ya KPLC nigo yaichanerenga ne transformer cyomuriro gusarika ensemo ya Kabusi asekerengo kya igoro aseba boliri abamenyi ko babarendi abaye transformer ekyo amona gwa koroboti asamenyi bakoibo molero. Wanaweza pita through your member of parliament. Yule mheshimiwa ambaye mmekuwa nayo hii wakati wote akona jukumu na akona responsibility kuangalia kwamba Kabusi chini na juu hakuna stima. Alete hiyo kitu, apeleke parliament, apatiwe pesa, akuje kwa Kenya Power, tumfanyie design, tumpatie estimate, pesa ikilipwa, tukuje tuweke stima. Lakini mnaona watu tu wanaharibu, mnasema hiyo ni kazi ya Kenya Power. Kenya Power ndio tutaenda talos, lakini kijiji yenu, constituency yenu hamutaendelea kama hamutachunga ile maendeleo ambayo serikali inaleta. Si niliwaambia hii transformer hii stima inaletwa na government. Kwa hivyo wakati mnaacha inaharibika, hamutaki ile maendeleo ya serikali. Sio ya Kenya Power, ile ya serikali. Omo MCA Steve Arika na nekiabuno kubatirana ngo chikobao kati ya barayamo na Kenya Power iliyoko ene kyomo chando bwe chinguru cyomuriro onyarire kurigererigwa gusoro ekyagere stima abantu kali batito bakatija chingo ikagereka turumbukera gari ebarase yetwanje nta na ndeko teyo mu chief no mu SPC ebarase ende ekyagende geturubo ibo mutiyo na mpakale barase ende rogo epara mwanta batiri tangani Kabusi mata erumuna gendali kendo ikarangira gitoigoro epara nere ko ne gweta ali ende Kabusi rogoro natabete umugambi abantu batayunga mbanje teje rose epara rosibu mata ali tari kinko bimoto tomete twagera basaza banje neti ugwete takatego uikato chenji egodi yeto ko reporteria Ndizi TV korensema ya Kabusi gotoka imeibeno ward ebunge Nyaribari chache county ya Kisii Eliatariane Ndemo Steven.